Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Kay pasarimuypi taripakunchis sichus kashan don Lorenzo Choque paytaq kashan kay comunidad de Loman chaymantapis Tata Lorenzo kay parlasuman kunandiama kanchis kashan kay puquykunasmanta siembras kashan sarita, papa, trigo, papa chantapis kawarisqanchisman hina imaynata por ejemplo kay llank'aykunas kay killaspi imasta ruwarikun Tata Lorenzo. Ahina kashan mama Patricia primeramente hatunapay kaychun tukuy mayqinkunachu radio chaski nisqata uyarimuwaspa kanchis tukuy paykunapi hatunapay kaychunku ari maytachus parlarispaqa sobre productusmanta chay llank'aykunamanta parlarispaqa mama Patricia ahina kashan mama Patricia maytachus ninki hina kunan kay killaspaqa chaqraqa kashan mama Patricia pero timpuman kawshaqa manataq tata San Pedropish acompañaspachu kajllanta ari chay niyta tumpata qhiparishallanta chaqra puquypish mana kikintachu wiñashan puqunantachu puquyan pawpitapish kayta kashan pero ruphayti kayllata tikaspa kashan mama Patricia ahina kashan saritapas imapas mana paqtanqa q'awipuyta almitishanku pacha cantos ninqa pacha p'unchayniqa ayin sinchi rupaqtinqa sinchitataq cebolla hina uqyapunku chaqrapish mama Patricia triguitupish hinapas chaykunapas hina q'awipuyanku mama Patricia mana San Pedropi acompañakuspatachu kashan mama Patricia ahina kashan campo kawsayqa qawarisqa mama Patricia. Imayna unaymanta parlaspa karqa kay tema de productos kay puquykunasmanta. Ahina kashan mama Patricia maytas unaykunasmanta unay tatanchis patatas ninku kan abuelitos nin chaykuna historiankuman hina kunanqa ashkata climaqa cambiamun mama Patricia mana unay hinañachu unayqa ari chay unay ñawpa runtaqa parlajanku ari carnavalpaqa chuqlluqa kaq Pucaramanpas cinturina kaq Pucaramunqa churarina kaq Anculinas Lacaywatis warqurina kaq ninku kunanqa ni chaypish kanña mama Patricia yaqasina climaqa cambian karutapunita hina cambian mana kay qhipa wiñaykunachu mana asirayku tarpuyta tarpunaman kawsaq pero mana bonitash hina tata San Pedropish yaqasina qarpaman bonitash chaynaptincha tumpa qhiparinpunita llank'ayqa mama Patricia chay hinaptinqa kunanqa kay ñawpa unay watasqan kunan watawanqa mana kikinchu kashan mama Patricia ashkata clima pikuchus cambian mama Patricia ahina kashan campo kawsayqa. Ay por ejemplo unaymanta kay killaspi imaynas ima wiñaypiña kaq sarita, papita. Ari chay unamanta parlarispaqa mama Patricia kay carnaval kay febreropaqa chuqllupish ñapas tiqyariq ña mama Patricia mana Lacaywatis Anculinas kariq papapish musuq papawaña Pucatapish ahina kashan mama Patricia kunan maytachus nin chay chay chaqritasmantaqa ari ahina bonita llank'aykuyku chaymanta llank'aykuytawanqa chay chaka niyku chay chayñataq mikhukapullanta lluqsimusqantaqa hina mikhukapun chaytamantapish qhawallaykuta chay chakaman pasachiyku chaymanta qhuritamanñataq qhurañataq hamullanta chaytañataq qhurallaykuta ahina mama Patricia llank'ayqa campo kawsaypiqa ari maytas unaymanta ninku tata abuelosqa nirqankupuni mama Patricia ari sumaq payuna yachaqanku sumaq yachaqanku kay cambio climáticomantapish a ver imayantachus ñawpaqta durazno tikanllaqa ñawpaq wata kan nispa sumaq cuenta qukuqanku kay qhipa wiñayqa manaña chaytaqa entendiykuchu mama Patricia pero ninku ñawpaq runasqa ari luas ñawpaqmanta tikajan puntaman tikajan urayman ñawpaq wata kan nispa ninku chay qhipamanta tikaptinqa qhipa wata kan qhipanallata llank'ananchis tiyan nispa sumaq qhawajanku chayta mama Patricia paykunaqa. Paykunaqa como imaynatachus kan niwashanki tal vez intita qhawaspa t'ikitasta qhawaspa tal vez hasta animalitostapis qhawaspachana entonces cuentata quqkanku paykuna chaywancha paykunaqa ari kanqa sumaq wata nispa niq kankucha.
Ajena que llama Patricia Arin. Ache suba cuenta con Hango, abuelitos, maita su rumi taps kahter pa hang, jay rumi kupsu, home pihning, jay pis, ya parangan en Spanish hang, jay rumi tap, rumi psiach hang, tuku jay kuritos piyach hang, araña pues imatimbuch, na erpitando por se hayan jay tap suma cuenta con pernaka trip ampailara nengo waken, sara sarkailara nengo, kurituan apasanga ni jay recording jaga sara pokunang pasya soma nispan tukela de ya chay gunas ningo gaga mga pati siya nyang parunas patak ashkata ja payo naka sumasta risingko tuke imayna perising mga pati siya jay taka sumasta payo naka cuenta ko kongo jay mahina ja tarpongko jay mahina tarpotimo kusata suerte hango yang kay baka mga pati siya mga poko ningo perisyo jay mahina subah karkola kongo ahina kasi mga pati jay taka mana nya ke kepawinya kamana nya jay taka custom bayo jino kayo ay matimbuk para santa liangkan na pajan sebenarnya apura ko yun kay man khawai ko tiempo ta kay minas kang kay wata tiempo bari ma jay ta man na kwenta ko jo say natin yan ko pisita ko si tap sa ko si jay ko man así ta ko liangkay ta sin us ka o cambio de climático ji kastin bunta si jay ma pokoring image kam sama pati siya ahin na kasyang kau saya mga pati siya ba unay bantay sa ka man na pisipon ng kunang gama kasyang chahra po ko mga pati siya was na pokong wata kama pokong pe siya os nang wisaya baka alcanzar na yang ni bendiri ko na pa makamakan cuma pati siya kampu ka saya manta kawasa ima pokoy ko na hasta ang sumitah manta pokom ahin na cuma pati pokoy ko na palas baka ahin na kasi no kayo law po ka kay kung naloman siya kambaka mayori alang ka ko sari tata tregito ta papita ta lo que saya yang kayak waking granitos yang gagong waking arbehetas waking abasitos ahinasta kuntang pisnya psta yang kan gonya tarwitaps malangka siway kunang tarwitaps yang kan gonya mapati si chay kunas po kung mapati si no kaya lawa pa mayori minta ka tregito sari ta chay po kung chay lawa no kaya lawa pa mapati siya Santa frutas kan cuni cipokom ari frutitas ang balsa ari kang chay balis ni bekang chirimuitas lantanggo ikos kunas kan jay kuna pukong jen chay alperitas nimbit dorasnus ta planta ko langot kanjung situs wijay dorasnitus pukulant dorasnus ma pokoy muna lantas mga pati sa kawas ka frutas mandak ma ima unggoy ste ante kam siya anta ka ante kaita ka pero manang pas marga pun jay na tanga manang pukong PCC ta pukong awas wata ya pukong awas wata ma pukong mga pati sa ya kasi na para much fregang jay ni ta mana alintang frutas pokoy bunan di mga bata siya ni tak masu wisa pahinal ya pokoring frutas sa wakim bata garistang ka ari apari mong kubun kay merkados mams tukoy maman centap khawari nati ang kay plantitas tai koidari nati ang uhuawi ta kikincha ka sama ahin na kasi mga bata siya may touch ning gihinapon tayo sir to pun uhuawi tanasi kung astawinya nanggama atin natin ahin na yata siya harap sa mga pati siya mandin na yata naman din sa pipes mo na yata nyanjo khorap to ko ima ati para kapon siya natin nga pipes last na kailyar kapong awas ng ating man siya naman to wanyi pitaps mga pati siya pipes man ang kausan siya pipes sa hina man ruinyo hina kama na kausa kong siya ruinyo gastang ka ari pipes wapo siya kung kuskama mantenis din siya kusata pipes winyar konta bisa ima plantita sistema saka mana sistema saka ma penginya jantas planta ni doras no cirimu ya nima winya ita atin cuma patricia asina kasha chanta pis campo pe kay herramientas manta para la rispa kata Lorenzo imas wang yang ka kongkits kankona ahina kasi mga patricia maitas yang kay man palos palapona ka ari metas ning kihina uno kaya ko puro yung talaman trabaho ko yung metas ning kihina jay buisit taga no kaya khati ga jilay ko pun sige chay wan lang ko yung mga pati no kaya ko chay pa ka nyang pahman pa arma ko yung kaya mga pati siya lang kay jam nang ba ka masih prepara con kits por ejemplo si kasi mang yang kanapa tiempo 90 y maquilla manta kallaring kits prepara ko ahin na kaya lang kay man preparas pa kay Nobyembre chay man ta mga pati siya kay 200 pasas kantang kay lang kay ta kasay gilay ko mga pati siya sim paras tengka hasta nyang pitas tap lang kay jari papitas pa maka lang po chay ko niya ahin na kay mga pati siya ta ka Nobyembre kilaman ta Nobyembre Diciembre Enero chay casi 15 kila to ko lang kay ta mga pati siya
Ya, y más está prepara con kits por ejemplo kayarinay kichis. Ahina kasi mga Patricia may tas liang kay may ko na bah no kaya ko primero ko imo antah liang kay herramienta ko no kaya takang nantiang arma yogo Ya. achay ko na nantiang jay mam sama kang pulya manta jo utilizay ko liah ta jamanta apamoy ko no kaya jay rehanis kata jay jawanta suray ko jay no kaya liang kay ko mga Patricia jay ta ka prepara ko nyampita ham baca ati ko sachi tato kang kina ni jay te koto ko jay man ra ko jay ara donus kata ka jay man jay wang listi tu suya ko liang kay ta mga Patricia jay wang liang kanay ko Escuchay ni man kay entrevista manta imaginata kawarishanchis por ejemplo kay mayakanchus kashan kay usos y costumbres mana con kashanapa tal vez imita ni suman kay jóvenes kaskunama. ahina kasi mga Patricia may touch ning usos de costumbre manta ka niso man jika kay pawnya emang gamana kong kapunanggo ta siempre pones apananggo ti anyampah man jay kan usos de costumbres na set paigunas away ko na siya na magunas ningki hina ari may touch kung kapoy man payo nakaring ko man desvalorang ko jay usos de costumbre ta jay ta ka siempre pun jaman niya sa mampunan no kanya nyampah marinang ko ta payo na ta ka mga Patricia man kung kapunanggo ta jay costumbres jay kulturas jay acha churagoy na siya na ta ama pengakunanggo ta manyasong mga Patricia no kamanda. Bueno, entonces man tukuchas pa kasunchis kay entrevistata wah punche kamakachon Tata Lorenzo. Ahina kasi mga Patricia ng yung palarikos pagan spesifik jay ta imarato palagos palagaran mga Patricia no kaps paskir kapos komunidad di Patagama jay kama mga Patricia wakot kama no kang mga Patricia. Oh yeah.